ин суруд Матлубаи Раҳим ворди саҳнаи ҳунар гардид ва боиси таваҷҷӯҳи ҳамагон гашт. خیلی با احساس و با درد بود به قولی و من احساس و درد آمیزش یافتن با هم و به گوش شنونده توسط حنجره صدا رسید. матлуба сурудашро аз қалб месарояд то ба дилҳо роҳ ёбад. ман шахсан мухлиси бисёр хуби ашади матлуба раҳимова хоҳари азизи мо ҳастам. бори дигар бишнавам овози хушат ро. ин бонои ҳунар мехоҳад ба саҳнаҳои ҷаҳонӣ низ ворид гардад. मतलूबा हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के द्वारा इनवाइट की गई थी हिंदुस्तान में। समझाने و समझा خیلی مشکلی های سرایدن دارد و من کوشش میکنم که این زده ها رو رعایت کرده باشم. матлуба дар дил орзуҳои зиёде дорад ва мехоҳад ҳамагӣ амалӣ гардад. بسیار آرزو داشتم که در کنسرواتوری ملی تحصیل کنم. متاسفانه آرزوی من در قلبم ماند اما نمرد. матлубаи раҳим аз розу ниёзи худ дар барномаи навбати ҳунар қисса хоҳад кард. دلی من ناله دارد ای خدا. شومی یکشنبه تنها در تلویزیون دوشنبه. گفتی برو ولی که نگفتی کجا روم.